राजामती घुमती जिके ओटा पीरती हाय बाबा राजामती का राजामती मबिल धाका काशी वन खेला बुबा आया तू राजामती का हाय बाबा राजामती का राजामती मबिल धाका काशी वन खेला बुबा आया तू राजामती का नेपाल छगु कृषि प्रधान देख थनया अफवा मनोतैगु प्रमुख लजगा थैगु थौतकन कृषि हेजुया चंगुदो अथे नेवा तैगु आदि भूमि सोनी गर्न कृषि उत्पादन नीति तस्क उर्वर भूमि कथ क्यागुया थन्चपी नेवातेस कृषि उत्पादन लिसलिसे प्रारम्भ काल निसे जीवन सुख शान्ति व सुविधा हनेगु नीति थथगु थासे दया वया चंगु प्राकृतिक स्रोत साधन यात छेला बिस्क कथया सिप व ज्ञान या विकास याना युगौं युग निसे प्राकृतिक स्रोत साधन पिहावगु कच्चा पदार्थ यात दिगो रूप पाछि कथ परिचालन याना थगु जीवन यापन याना वया चंगुदु एलया पूर्वी लागा चंगु नेवा तैगु ऐतिहासिक लिसे सांस्कृतिक बस्ती थसिया बासिन्दा त आपला कृषि पेशा निर्भर जुया चंगुदु थम्चपी कृषक तेसा कृषि उत्पादन लिसलिसे वापी ढुंका वामा पाखे वैगु सुया त छला सुकु डेकेको परम्परागत जया त निरन्तरता बिया चंगुदु वर्तमान अवस्था नराला छ ठुकै महत्त्व गएर छ सुकुली झिस सुकुली जिट हुन् कि उके वो सुकुटे हुन् के छौ ठासे चाहिँ वो वातावरण चाहिँ बेस मेन्टेन यहीका अलि मियो सुकुली नुइट हुनला प्रेसर डिपेन्ड मोनिटर प्रेसर कम या निम्ति न उके ज्याबने जे खस हाना मियोपट्टि खौमले क्वायो खस क्वाबले खौस्टनी घटो ठुकै चाहिँ महत्त्व अहिले वना खस मियोपट्टि हाना छ ठो वातावरण निम्ति न अति महत्त्वपूर्ण अति अठे जोगा गुकिना छ झिउ शरीर त छुके हानि नोक्सान जिमको शंका छ माल्लासन ओके ठुटे सु ज्याले मुल्लास सागले प्याका जसा साजको यासन ठुके हाना किसान त उब्जुनेर मल्यु नरुपेन जाइए अठुली ठुकै महत्त्व यो कोदु
छौठोको म्याट अथवा चाइनिज गलैँचा रहे ठुपी उहिले उयो सुया ठोपडी त ठिकै न जिउपरि कारण त छोरा छ वो चाहिँ 1-1.5 वर्ष चाहिँ डिस्कलर त जाउने का ओके स्वास्थ्य निम्ति फाइदा जिमको खुवाउँछ खुवाउने पनि कुवास कनाउने पट्टि का तर ठिकै जो कारण छोरा छ वो चाहिँ मेसिन डेकेपट्टि जो विकसित राष्ट्र छ मेसिन डेकेपट्टि खस थन चिस नक्तिने प्रोसेस है प्रशोधन याना लाति दक्को लातिन तो या मावले म्योसना न लातिन यावले परि त ठिकै जिउन जुल तर ठोसको जि ढाकी वो चाइना मेरसँग वो गलैँचा सोयान को बाला पि बल्ला स्वास्थ्य हानि जो न्यूनतम अथवा कम्ती ठुके चाहिँ 25-30 वर्ष 50 वर्ष तक ठोसको छ ल्याड्ने एना हुने उले फाइदा दो तर म्यो प्रशोधन याना त्यो यानो मैनो सुको सा ठोसको हो उले खास धुन गइम हो थथे परापूर्व काल निसे परम्परागत रूपमा सुकु थाना वया चोसान सुकु थात छेले मागु श्रम या उचित मूल्याङ्कन थासा ज्याचंगु खने मरु सुकु थाइबले अप मेहनत तुइगु जुसान ठुकी आम्दानी थासा मोजक ज्याचंगु जुल थुकी या त वाचाका सिद्धिपुर सामुदायिक केन्द्र पुलिस थयाना सिप या त संरक्षण व्यवसाय या त प्रवर्धन याको तातुना परम्परागत रूपमा सुकु थाइपिन त आधुनिक ढंग प्रशिक्षण दिया सुकु नापनाप अदर वगु कथा सुक्ल देखि जुगु ठिटी कथा या हलौंजल देकावया चंगुदु गुकी हो इले गुणस्तरीय सामान उत्पादन याना अफ आय आर्जन या त तक ग्वाली ज्या चंगुदु ठोसको ठावले छ मे परम्परागत रूपमा खाली पासते हो अहिले गनगिन ठक ल्याउ अनि निम्ति ज्याचंगो खस आयु अवलेयु खैटा जिमस आ वया गए किसमा यानो दस ठो सिप त संरक्षण हो व्यवसाय त प्रवर्धन या ढंगेकै या आयु समय सापेक्ष सु बने जुपति सुकु लगार सोफा मेज त थुपी सुकुना अन्टी दक्को जिमस देखि जाना चलाउनु गुके याना कम समय न गुणस्तरीय सुकु देव देवना दाना अफ चाहिँ फारे देखि निम्ति जाना चुनो दुस ठिकै सोफा रे ठन्डु मेज दु सुकुना अन्ती करवा पेनस्टाइन लगायत हरेक चाहिँ डाला नसे टोपीले आवियाल ठंगले चिस अन्ती दे गयो गजु देखि सुकु यो ढोका देखि उठेन नदु कम समय न गुणस्तरीय हो यको थियो का निम्ति अहिले वो याले गुणस्तरीय यो जाया सामान त बिउ निम्ति तालिम न बिमा पटेल गर्न छ परम्परागत रूपमा गुचोले ना चोपिन उ थाना चोनी पिन परम्परागत रूपमा जको मयासी ठुइ त बच्चा गुणस्तरीय ना छ ट्रिट तक याना प्रशोधनिया हो ओ प्रशोधनिया निम्ति जायना ठुके निम्ति 14 वर्ष न्या जिम्मे छ आईएलओ यो संस्था चाहिँ थन 95 जने ट्रेनिङ बिउडुका वो ट्रेनिङ गुलिस्ट सुको ठाउ गुलिस्ट टाने ठाउ गुली चाहिँ मे चोकयो टुफी लगायत मेमे एकको किसिमपट्टि उत्पादन सामग्री देखिने ट्रेनिङ बिया सुरजुपट्टि खतकस अन खायान लेपा जिमसँग सिलसी स्थापना जेरगु थपिस त अपन त कया थन चोपी महिला पुरुष पि सुनासना तो सु बने जुपनि जा अरे सु देखफु जा या चाहजु अरे इंगो लागि चाहिँ थन जिमसँग तालिम न बि जाइना न वो तालिम याबले चाहिँ ओके ग्वाली बिबले नापा आइलो जुल अनयाली पछि युनेस्को काठमाडौँ नबिल थाना नगरपालिका वडा न जा उया चंगु पूर्व साबिक गाविस सबले जा चंगु दट ठुके निम्ति जिमस ओ बजेट वेट अनुसार सूचना त जारी याउ का ठबले नसे ठोचे तालिम सुरजी जुल सु थाने पे सहभागी जी चाहजु स वा गाटले गले 1 महिना गले 2 महिना गले 3 महिना तया सु बनेजु अथवा सु देखफुजी दक्को चीज सिने जिमस जाना सुनु दुसा थन यो सक्रियता हैन गले जल्याउना न जिमस थासेनी पनि जो हेटौडा ठा हुना तालिम न बेपरि जा जोना चंगदो त आना थन चाहजु पिन दटास जिमस म्यो बजेट वल अलग खटलो यदि बजेट मोल लासन जिमस थपिसँग व्यवस्था या निम्ति न या याना चंगदो थथे सिकाइ केन्द्र प्रशिक्षण कया सुकु थाइबले परम्परागत रूपमा थाइबले सुया गुण वृद्धि जुगु लिसे निरन्तर रूपमा ज्यादया चंगुली थपी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर जुइतन ग्वाली जुगु सुकु थाना दिम सुजता महर्जना थया दिगु जीवन सुजाता महर्जन सुकुल जिमे मचान हे थाना सुकु बाइक सुकु योपति जायो या पाखे चाहिँ अन्टी अयो सुकन्ना अले फोटो फ्रेम त यो हरेक जिमे सुकुना बने चाहिँ दक्को जायो दैनिक छपा नि छपा र्याला थ्या फैए मको मला 1 स्क्वायर थ्या त ये जिम त निछि लगे जु थाको सुकु थ्या जल दक्को थाको जल नि याउ थासा थाको अपोरियल छुए मर्नी छ लाहे पापा गनी जंगो
सुनगुला स्वीट सरबे हियो अले वास केमिकल ल्याटैपट्टि ओके नान अले लाव हो गनिन्छ जंग पाप पाए आ थपिन त खर्च चाहिँ यहाँ त्यति ठिकै जोडा अगे यो पट्टि अन चाहिँ अर्डर कन्फर्म ज्याजन नंगी आ छ्या थापट्टि चाहिँ अर्डर यो प्रेमको अले छ्या यो पट्टि चाहिँ ओले बान लाई मका पाछि थापट्टि चाहिँ बजारे ज्या अले चिथन सामुदायिक वेबले चाहिँ सुको चित अर्डर साना वे जा अले ओके चाहिँ चिथन या थानाइले बानै अथे सिकाइ केन्द्र सुकु थाना आत्मनिर्भर लिस्लिसे थन व्यक्तित्व विकास तक जुगु व उकिया ज्वलन्त उदाहरण थ स्वयं जुगु सिलाइ केन्द्र या सचिव लिसे महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 या वडा सदस्य शोभा महर्जने थापुदु छम नापा जिथायु पति लेबले नापा जिन सुकुया ठ्याउ ख मलाई जिसम नापा छु नो या मसम पति मलाई नो ठौ नो या अछि सीएलसी न या उठान ज्या ठौ थो वडा सदस्य जुल अनवया हाना वडा नागरिक मन्त्री संयोजक नजुया अले संयोजक जुट हुन्छ चाटमा ओके न वडा नागरिक मन्त्रीको स्थानीय पनि छिको योजना त हेब्दैन लक्षित वर्गले महिला पिन त चाहिँ ठो योजना या मा ठुके छिस प्रवर्तन याना महिला पिन त छु तालिम दिया इपि हनमन या मा सुको जकन मखान छिस हरेक किसिमको पटि तालिम छित थन समाज आवश्यकता पहिचान याना चाहिँ छिस समुदायले पहिचान याना चाहिँ योजना थियो अले योजना त चाहिँ छिस पिएसना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यान्वयन महिला पिसा उके यहाँ चाहिँ छिस हरेक महिला पिसा ठाउँ पनि चाहिँ थयोपट्टि आय आर्जन स्रोत चाहिँ या चाहिँ जाइना छौँ या ढोका छिस सिलाइ तालिम लिन छिस उठे छिस सिलाइ तालिम बेसी कन है सूर्य यहाँ एडभान्स डिजाइनिङ कोर्स तक बिहा चाहिँ वया महिला पिसा ठाउँ व्यवसाय न पसट या चाहिँ थय आम्दानी यहाँ नापा नापा सुकु थाइ बोले बु सुकथे हल अठे छेलिगु खसा थौकने सुकली धु कुहा मोए मटका सुकुया चोका चाना लखे थिथि कथया केमिकल तया सुप्रशोधन याना तिनी सुकु थागु याना जुमुदु नापे अवस्था गर्जुले ताइले चाहिँ छिसा वो सु हल स्टोरे जुन छिसा भण्डारण या ढुङ्गा अले वो स्वीट चाहिँ छिसा कया या डाइरेक्ट फल फेर हुला वटा खिपन्यला अले सुकु गया सुकु ठाट वो या त तर आयो अवस्था चाहिँ छुयानले टाइपले प्रवर्तन सुको यो पटि न प्रवर्धन या यो हिसाबले चाहिँ छिसा चाहिँ वो सुको सुइट चाहिँ प्रशोधन याना वो त ट्रिटमेन्ट ढ्याए छिसा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ छिसा वो सुइट या सफानी पहिला सफाई ना ओके यो गुल्न छिसा ढोपी क्यामा वो ढुनी पिक्या हो अले ढोपी क्या ढुना ओके चोका चारका छिसा चोका चा अले हया चाहिँ छिसा स्रफे 5 मिनेट स्रफे हियो अले हिया चाहिँ छिसा बोचक स्रफे युपट्टि तनान लखसक शिलाथे याना छया अले अनवया अले छिगो चाहिँ वो स्वीट निलो टुठाउ फर्के वो तगो ड्रम चाहिँ आदि ड्रम लटे अले ओके छौ चम्चा निलो टुठाउ फर्की तया चाहिँ ओके चाहिँ छिसा 10-15 मिनेट फेट हुना चाहिँ छिसा वेटा चाहिँ ल सोयङ गीत हुना अले तया अले ओके त चाहिँ छिसा खिपन्यला अले सुको गोला सुको गया अले सुको यो छिसा आया नाचन नापै यो पटि सुको चाहिँ छिता म दुठियाका गोपा गो प्याते मरु याकन नुकी त चाहिँ टट प्याए तया ठाट अले अठी मयासा आ चाहिँ एकदम मेहनत पटि चाहिँ अपयाका चाहिँ गुल्न सुको यो चाहिँ छको या क्वालिटी वेका चाहिँ छिसा बाल्लाका या चाहिँ चिची प्या चाहिँ ना वेटा थाना प्रशोधन लिसे आधुनिक थंग थागु सुकु देश विदेश निर्यात यागु लिसे नेपाया थिथि कथया अफिस होटल लगायत ठाठासे सजावट व आकर्षण यागु नीति थिथि डिजाइन या सुकु व सु देखेको सामग्री अर्डर कथन डेका वया जनगु थका सामुदायिक सिलाइ केन्द्र या व्यवस्थापक सबिना महर्जन तयारीको दु छिउ चाहिँ बजारे चाहिँ ठाउँ पनि चाहिँ रेस्टुरेन्ट चाहिँ स्को अर्डर त वया छ अले वो चाहिँ छिसे नाप कया यो अनुसार चाहिँ ठ्याक्क वो कोठायो अनुसार चाहिँ जिसे ठ्याक्क नापाए जिसे देखे माउडो सुको यो पटि ज्यादा चाहिँ चिदा मेन अर्डर भई अले वो अर्डर भई सुको त चाहिँ जिसे अर्डर कया चाहिँ ओके नाप कया गक्ट या अले वो थाइपिन त न थना चाहिँ ठ्याउ ढेउपट्टि चाहिँ छौ जानकारी बिया चाहिँ त नाप बिया ठो नाप ठ्यामा त्यहाँ चाहिँ ड्राफ्ट ना बिया थोरो प
जय याना बन्यो ढ्या चाहिँ जिसे अक्टोबर याना जो राष्ट्रिय लिसे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तक माग अपया चंगु सुकु जन्ने सामग्री टेकेको परम्परागत पेसा बुलुन लोपचिया उनीको अवस्था खनेदु थौकने सोनिगले आधुनिकीकरण व शहरीकरणीय नामे कृषि योग्य जमिन मरे ठुङ्गु गुल्नी सु उत्पादन पाजुया चंगु जुसा अझ नेपाली समाजले बुलुन सुकु लागु परम्परा तनावना विदेश आयात याना हगु म्याट कार्पेट लाना हगुली थुगु कथया परम्परागत पेसा हे संकटे लाना चंगु नेपाली टेसा खाली सु ढाले तुम थसी चनेउले सुजग ढापति मको सुइ नापा उइगो किसान जोरेगी किसान ते गु मर्सा तो सु उत्पादन जिमको थन अधिकांश थसिना पिनी चट्नी जग्गा चाहिँ मिउ ज्याना जग्गा टुक्रो टुक्रो ज्या ज्या चन मया माटी छ याना चन दुडु छोले आज जुमसा सुइट गेना व्यवस्थापन या पनि याना चन छ 5 6 थन साबिक नापिजुले 5 6 7 एटा वोट ठासे चाहिँ जग्गा टुक्रा अथवा प्लटिङ मयासी कृषि योग्य भूमि या माउ जग्गा याका अन वठंगे चलेना तंगस अन किसान तेसा वापि ज्याना चंगदु उयो अलावा थन मेठा भछ चेना उना चंगदु वो वापि ठासे याले छु किसान त थो परम सुकु त थायनि पनि सुमा सुइ नै जग्गामा यो खेके याना जुमसा अन बचे या चाहिँ ज्याना या चंगदु छुके न्यू सु पाटा चाहिँ ज्या माका छौ स्थानीय रुपे गु जुमसा थन स्थानीय सामुदायिक अध्ययन सिकाइ केन्द्र ज्याना चनु ठु ज्या रे सरकार यामा पति ज्या स्थानीय तहन यामा पति ज्या त विदेशी सामान त आयात यासना स्वदेशी कच्चा पदार्थ यो व्यवस्थित उत्पादन यापति छौ या निम्ति वेकअप हुन्छ उपचार प्रोत्साहित याकि निम्ति यामल तर ठोया निम्ति जुन सामुदायिक सिकाइ केन्द्र अन्तर्गत हरेक चीज चाहिँ साक्षरता दिवस दिने उपलक्ष्य चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वना अनि सामान त गयो प्रचार प्रसार याउ बिक्री याउ न जैना चुनु कस वङ साले पनि दिन त पहिलो पुरस्कार न बोडु वठे त मेउ तन दक्षिण एसियाली साग शिखर हस्तकला सम्बन्धी मंगल बजार जो पनि खेकया अन्न जिम्स प्रदर्शन या पनि जैना ओके मध्ये तत्कालीन पर्यटन मन्त्री अथवा संस्कृति पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई न वयाना खतजो ख ओके शिक्षा मन्त्री गिरिराज मन्त्री लगायत उप प्रधानमन्त्री लगायत दक्षिण सोयाना या तर खचे जुले खजुल खउली अठि मया तका जिम्स उले ध्यान टेमा मया जिम्स जोडेन तर खयाना फिट अपो माग वे कि वो बिक्री या निम्ति छौ छ प्रचार प्रसार माध्यम त अले प्रचार प्रसार माध्यम त या जरुरी दु उके त राज्य स्थानीय तहले ठिकै निम्ति या निम्ति जिम्स आवया ठासे चाहिँ ठो गुब्रे के टेबल त अन मेस त टिम दुनियाँभरि ठासे बुयो जान जिम्स याना ओया चंगु सायद तुलनात्मक रूपमा तो गुणस्तर सुकु चाहिँ जोले आ चाहिँ वना चौन यो कुडु आ तक थापरे खत खस मेरो ठा अलगे खत विषय प्रसंग उठे जिले खलापटे वो सांस्कृतिक उत्पादन त यामा र्यो खला तै तर योजनाबद्ध योजना देका उली चाहिँ वया नीतिगत रूपमा योजना देका वया चाहिँ खनिमरो तर खयान स्थानीय तह निकाय जिम्स चाहिँ कचकचे या चाहिँ याना वना चौन परम्परागत सुकुया महत्व ठिका राज्य या सरकारवाला निकाय देश ठुकिया बजारीकरण व प्रवर्धन याको लागि नीतिगत योजना हे माग खनेदुसा जी नागरिक देशमा थगु देया मौलिक लिसे सांस्कृतिक महत्व कुबिया चंगु सामग्री छेला स्थानीय उत्पादन या त हपा बिमागु खनेदु थटे या फट थास जक झिगु देया स्थानीय उत्पादन वृद्धि याना परम्परागत पेशा लेना चुनिगु व ठुकी राष्ट्रिय लिसे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र न झिगु मसिका बिस्क कथा दया चुनिगु खनेदु